Kadol Barcelona lum siap seng samla seng long kemi haring kar kaji to ilang baki pulet kila lam noi kemi ka babret yu khulong hakali nyut belasong ba po plastik kani ka jingla be kate kemi ka dei ru hadien bala kutno ki apsau kanta ba kadol Barcelona kala aipor unong thau khubor ha ba ekle mu ba phira khong phai u ba deurang Barcelona kalum siap haka jinge don lang ki dukat ka executive dolbar ulai tu ba ka executive dolbar ring kar kaji to ilang baki pulet kila lam noi kemi ka babret yu khulong pat kadang don hap teng ka karta pa huwe ni aku asnem ulai tu bakate ka kami babrat ini khulong ka dei balap na pedeng ki pratli ki yeng baka shnong kala phaban phalet tes pan menta kate khana ka bade na ka jaj banrew garo kate ka bate yeng brew halum siap badia kate khana la ra no daki pulet pan menta ka dan hapdeng jing sha sumar hospital ba buro mi fiki press play wan lang ni te dagi jing etre stabi jongka komiti jongka sinong jongka seng samla seng lokme rengkat ba ka polis te fakutu ko singi hingi lara ekti baletas de apa bala janmit nak bisa don ke suspek ni bikila lap ko ka na de de benda lap dap midin kan bala met na dap tra biji president selong clear na polis ko ba gila yo ade tak kena ba tre himbre ba susong sa himbre ba mereka menepuk karo. Kalau Islam mereka kena kasar ni. Kalau ada orang Islam ni. Kani ka kena kadai nak peng juga tu pratli ki yang ki bala lum ya tu nyut ne di nasawai ba. Wak kadai ni ke nak peng gitu ba kena. Mula ada sim tu nyut. Ya kejing ya kenduk jumpi bat ki bapet lani ki bari kani ka kena ke ba ki ya tu maki ba. Kita keliru ki orang ba kat kum ke lawan mana hi. Ti orang ba gini singi kita ngawan ka kita ngawan leka keleng-keleng kita ngawan kita ngawan wa mo yo. Kita ya lejingi nang ile kum tu normal kalau mi tu ai bata ka bakar be. Kita le kita ke swimming suit ki kita le kum dan ni itu. Ni itu. Kita keliru ki orang ba nimdan ni kan kata ka ayu. Tu nak keleng jom kesenang pat kumno kan lek mentah din bala lap ya kini Ada yang tu kesenang tinggi betul dia shoot mau mila askaan juga song hakaan kan lek kalau dia belek. dah bade begini kelung pat na hakan no kedul pila IT sa ki bahayeng jom ka ne kumno ki Ini bahi ini kalau nak tu kesengihi kalau lala polis kalau dia belek postmortem. Di magaliang jom kitrai yang kila pentip segitu ki jom kani kena ibari. Kila pentip seki bahiyeng ti lawan uhmen ti lawan tu uhmen ti kila omba omba ila long brius kini perkai ti kila perkhat ba kin sia bret kuntus po maten ti kam so dai ina kaliang ka I polis in charge ka post of house ti yang ba kwa ban tep I ta ti yang ngi ka snong in lab no ti yang ngi klo hi ngi ru ki jingluk ding sat ti bon balalut hi na liang ti officer hi di ngila ajakan orang ini ke senang mentaksi lah ada pendap berangkat buat ke polis berangkat bagi kau tu ke extend komiti jangka senang sen samla ngila idap tapi ibu tajambe nagleng jong ka senang pindang sa I ban sa ang ni ne pin pha no I belet phai no sa ka senang ba dayok ka jungi ku mengila era ka join komiti jungi ka extend komiti jangka senang sen samla bagi sen thai jeung lo ngilap ki ba komiti tail khamtam di mana ba incu pak no iki kimdei shu bagi nang sa na baba ke jingja burom jang kesnong la long ka bas papala makum gani ka jingja ka mampat juja benu menu pak sunan ke la long ka jingja burom ini ke menta ni susun ai na menta jung karo ni manse bigin hap mangin pa no pada khmi linti nang ni sakmat hiru ba ki kum ini ki jingja bigin ja shu ni pak sunong jing tep na kalian jang polis mengilayo ti mat inde ni ti than asam kolpara tapi bakla ini garu pada kan Kan senang. ha Kan senang. ti mat apuin apa kat kum nak polis support ni yo Pi itu kita memang berdaya baru. Apa jenis kelung day. apa ju ni klung kilayo tambah ki polis minta kidang don kidang yit yo kan udah garu hi udah kuna garu hi Besar sekali. Tanya. ai mem menasa garu hi nang garu hi kat kum ke jep ni yo ai jong kinong ket kam jong kasnong ti ikerpat kenya kinong song snong ba kimbit shu kum kini kijak jingja kin wan jah ni snong jumi